umprofeti uqaba Dr. X lensizwa lena ibilele esibhedlela ngesonto ufike nasisithombe sakhe ngesonto Amen. ngolesine Amen. ngolesine ubelele esibhedlela ukuphefumula kade ungakhona ukuphefumula beza la ekhaya nesithombe sakho ulele kuthiwa impela kubi ngiye ngabamba isithombe sakho ngathandaza ngacela ukuthi yonke umoya ekulandelayo ayihambe mbukeli wami ubese sibhedlela ngolesine baletha isithombe sakhe ukuthi nangu ulele esibhedlela akasaphefumuli ngakhuleka ngabopha umoya la sebenza khona awucabanga ukuthi inyoka esantini ingena kanjani endlini yakhe uma ethi uthi nathi inyoka uyibambile ngomthandazo lapha enqabeni enguthandazile endlini esantini la ahlala khona ene abantu manje baqala ukuzwa ukuxayeka ukuthi iqhamuka ngaphi inyoka esantini bamangala ngoba baze basho bathi inyoka zikho lapha esilungwini bamangala ukuthi inyoka iqhamuka kanjani esantini ukuphi nesantini lapha lingawo mobheka ngoRivoni naseRivoni bheka nje amandla kanti umthandazo wasenqabeni inyoka nansi akuyona inyoka ubuthakathi lo ngoba uyithola endlini awuyibambi uyethi manje ibuye ngathi iyalokhu uzunyakaza ngoba ngingathi kusinya wayishaya wayibulala yeah manje ngathi ayifiki lapho kubukeli wami ngithi mina ungahlali sikhuluma ngezinto eziphathekayo nansi njengamanje akuyona inyoka le thakathi lento lo muntu ngithandaze esesibhedlela elele engakwazi ukuphefumula Thursday but namhlanje uphilile endlini usebambe inyoka uyithola endlini lapha alala khona phansi emsebenzini ingena kanjani inyoka la emsebenzini esantini eGoli lahlala khona esantini ubuthakathi nawe uvaliwe woza lapha kumprofeti uqaba enqabeni ngithi mina ungahlali nenhlupheko baningi abantu namhlanje siyakuyala lokufa ayiphindele emuva ayibuyele emuva lenyoka lobu buthakathi abuyele emuva mayife baba onamandla phosise baba makaphiliswe lenyoka bebemthumelele yona mayiyodla umnikazi wayo somandla ngiyabonga ubufakazi obungaka bosisa abantu bakhe enqabeni baphile kuze bephakade nami kusibusisa fakubhale lapho uyishiye la kusibusisa kusibusisa